Bulalagyaing balamo sapang dalangay ni king katlong purok na ning barangay Takasan king Makabebe, Pampanga. Agyang eman mumuran, ikwanang minapo ning danom king ilog, lele na ning barangay. Pauli na nini ing residente ni Aida Palomo, ikwana nang nilipat baleking aliwang barangay uling maging pasakit niya kanuiti karing memaryo. Birum pati nga po, siyempre po na yung malaw, tayo nakamakawulim pa si bayin, malan mo mabasa, pibabatan mo na yung hangganan lang eh. Ing sangkan, eya may sunduing flood control project bangatin niya sanang sa bating danuma manibatan king ilog at eya lumbuging dalan. Adwa na kanong bulan ning milabas manibat metok ng ing pamanga nakareng sheet pile, agpangking kapitana ning barangay ay George Yumul. Ang kaniti, bisa ka man mako, kamila ko ng alaka sa kenan, kamilwal. Buri mi misunduya. O abang kanita, milwal kami. O makakulong kaya niya. O ring tricycle, gagapang la. May ngalakwan la ring debris na ning mepatad a construction. Anya ngining kauran alakwas mamapo ing danom king ilog, may lalam mo naman ing albog king daralanan daring memalen. Makalubno man deng tricycle king barangay pero sigurado yang lungubing danom istong mga lating sakyan ing gamitan papunta king Takasan. Migit adwang talampakan niya ing albog, amanibatan mo king ilog at laluya pang kumata sini istong minuran. Ikwada na lang may install reng mapila na sheet pile kening purok 3 ning barangay Takasan. Inisanay nasa dareng residente asabat king danom ibat king ilog, potang minuran o kaya naman mig high tide. Pero uling aliya may sunduing proyekto, king akakit yung eni, magkasakit no magluwalungob deng residente keni. Agpangking municipal engineer na ning Makabebe ay Lorenzo Napong, metong yung sheet pile project king barangay Takasan kareng inyawad ng flood control project king Department of Public Works and Highways o DPWH. King tutunan niyan, king sumangi dadake ning purok 3 papunta king barangay Dawe, metong mo namang sheet pile project ang magkaulagang 5 million pesos ing kasalunsungang misusundo. Inyang milabasan kasi, dakal na eroded itang dalan na ito. So, yung maging project na ng DPWH para aiwasan na magdire-diretso yung masira ito, didinin na yung protection ngayon ito. Meging problema kanuing pibandyan niya kasi ing makalbuga dalan king purok 3. Ang meging sangkan naman, ning metok ng apa mga bit sheet pile ka rin. Peki suyumi kay ing contractor with ang po yung DPWH para at least man lang magawa niyang para lang matuloy yun. Pero yung sinabi na ning kay retang king kilog, ilapid na yung concern na ito kayong legal do. Metong pang pagtakan ng Kapitan Yumul, dati na yung public road ing pisasabyan na dalan king purok 3 manibat anyang mibay tiya king barangay Takasan. Wala problema ita. Itang sabyan na kayaya. Pero kanita may gawa na yan, bubulad. Pakikwanan pa ning CLTV 36 aakwain pasyag na ning DPWH dikil king metok na nga project. Sumangid na niyan, magsadyaya rin kanong mapilaring tao Takasan king ahensya, bang misunduyang proyektong paniwalandang makasawp karela. Yako po ing kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen.